Utfole Tindzaba letingekho mnanzi Leon Michael losuke nebatali bakhe eBotswana kutojabulela ilanga lakhe lelikhulu njengoba umcimbi wakhe wokufesa ticu takhe uhlehlisiwe. We traveled here on Tuesday. My graduation was supposed to be on Wednesday morning at 10 o'clock. This is my first time at my university in 5 years of working. Super excited, got a dress ready. Lesinye Titjudeni bekulendzeleke setfesa ticu ngamhlati nge-22 kule nyanga naso sitfungekile. I'm coming far from KZN and my family is coming from KZN preparing for my graduation. So now as I'm here, I'm so disappointed and this is my first time. I didn't get any SMS from the university. Labamele bafundzi base UNISA bathi batisekela letisebenzi njengoba bacela nebaphathi bale nyuvesi ukuthi babuke tidzingo titjudeni phambili ngekutfola sisombululo lesitawucazulula lenkinga ngekushesha. UNISA must be able to arrange gowns and graduation belts for students who have not managed to graduate because of this impasse. They must be able to arrange transport for those who do not have transport to go back home. Ingulumo emkhatsini kwabaphathi beUNISA tiphundile itolo. Tisebenzi tiphindze tangenela siteleka namuhla sekukhushulelwa umholo. Basole baphathi beUNISA ngekutfula tinyawo ekusayindeni sivumelwano semholo nekukhuphula imiholo yetisebenzi letihola imali lesetulu. Tiphatsimandla tenyunyanya letisebenzi tithi akhona ematfuba ekuthi kungaba nesivumelwano ekupheleni kwaleli viki.